chaveno hein vingu manset ko wili ma baga moni ai mama dilga gwan me amingwe comme grand nganda amo pepkele donc tout moi baga ya bet solement bien bon toujours moi café à mon la gobele à mon ISK qui me met travailler la drapeau habituel USK abena travailler wa ya ba gobele bet no ba café ba gobele bet no ba mazawa et avec la gacha mode à USK qui est Unité du Sud Congo Fédération Congo hein? Ça me va nous couper bien hein? L'état depuis la Super Moussalama direct me côté d'Agisalo même Maniska Malmalé même là mais parce qu'un peu moins à temps parce qu'on va déjà fatigué pas parce que les gens qui peut-être la gacha bien mais mambo peut-être la soloya kaga na mun kutubu ko peut-être solo bien en français na lonkutu hein na ndinga ba anglais VP parce que ba mambia ba kuntu akukuba exolve ba bloquer bêtement bien avec USK bien comprendre voilà bon ben moi c'est ça mam que na koindila ka hein bizarre so mam que na koindila ben moi c'est ça bon mambo ngomekuma vraiment calé hein et moi comme vraiment calé bon déjà bien que bet sur la même na ndinga bancha anglais et tout là-bas que wa mutindu bancha beto bandombe kena bwali ya na lupangi ya petit à quartier na ba bantina petit à quartier na ba bancha yandi bakena kukanganzil quoi na ba mpanga bet bandombe nina tala mambia yi bet me zoze na ndinga ba anglais fédération ya Congo mais Sonic Mukanda les Félicia ou na représentante ya Union européenne awa na mbanja na bwale mkele ba sa majesté tikayazi nga ntete na makoso ya tanu mfumo ya beta luango ya compte ya fédération qui na Sonika pe Mukanda Union européenne na kutalement de Bakongo hein ya ba panga bet Bakongo pina ba mpanga bet mpe bandombe wa mutindu ba moso kwenda somolo ba mambe bakuna bana ba mindeli kana nuanaka meno bazola kukanga nzila na bandombe permettre la mambe marqué donc bandom kubane kaka bancha ba ku kubul bizongya bakwa ke bandom ko tokon kubwa yima kana kanga ba picha bet bakut na nzila machine baba ku machine bayini kana kulenda na kukot na machine bayini kana kona njilu ya bwali ya picha quartier na baba cha Poloni na baumpe bakano kanga banzila na bambulumbulu ya bancha picha quartier mais bancha picha quartier bake ba famille ya papa ina salate muzinga nene mwangana inza ya mvim quoi ah il va que beaucoup muzinga zole mais non comprendre nous avons qu'on tout bien dans le coup mais ben kana comprendre monde bien papa ya mundeli na ke bana na bwala beti na bwali na panga bete keteka ke vandaka papa ya mundeli na sana muzinga nene ya inza ya mvim quoi muzinga zole ba inke bana na bwala petit na lupanga petit banyoso awa même abinwanchi nsangu beku basisi bamba mambo mingi imba kuna kutuna kati ya manchweki mfumi ya peti abeti inge yala bwale ya kote mukele yandi toku basa bambongo ya beti betike salakawa fika bambongo na mwa group ya babandi na baka na kati ya lutumu na luyalu ya tati na salake muzinga nene kubulinza ya mvimba ino baka tubaka muzinga zole donc na betowa mambo kena kunyenga ba peuple kia kutelama niku bentalaka ba camion telamaka partout quoi bakatuka partout bakwenda tina na mbazi ke yala jambe ya politique na bwale mukelawa na kote ke mpanga be jebe ke bana kote kibobi yake mfumo kuna mpe batoma bilu mpe metelamu kuna ba mpe baka na kujiataka na kukwenda kizunga na bwali na vili na utebaka yalama ba politique
bagana ovingla kilumina ergo kusala nzonzo le indi ya mantwale bahina nyoske vandaka kila kisaka ba peuple. Donc na beto mamki ya kukuba mais se rendre compte que en réalité bahina ba bokla ba NAZI ba nyonso ba kima mingi na Amérique du Nord et pas que na boala ya vieux ki kibobi ai kena kimfumie niku mega na mtalaka baki kanisati inza ya mbimba ya ke inza ya bao bale sana uvuanzi ya bao uvoyu ya bao côté bazola mais na l'air avec na zona minike ba peuple qui comprendre ba peuple qui telama ba peuple qui comprendre que ba inzo ba ba bisada baki kuna mwangsa bansangu yai iyo ba ya nzonzolo ya babizizi na ya kutuba na inwa ba nyonso kena kata luvunu ben mesaba et ba peuple même ba mosindele ba tata ba mama ampangi ya munu ba kununta munu ba bana munu ba leki ba yaya ba mitekolo même ba mosindele me qui comprendre ko yale ka ba mi yibi ba chama yuya den metal donc ba tata na mamba mambu ya kukanga bandombe ina betu me mwangishao ya me bandomi me bampuzonzi awa amgana wa même ba rappeur kaka ba rappeur bandombe ba inte connu comment c'est ban tout mambia de metal et vite ça la bien donc ça moi nzozo na anglais avec le fils na ba réseau ya kutambula ba tena kuza comprendre yike na kusalama wa mutindu ba pecha bete ba noir de bandombe mais kwa kuna jembe kwa longo kwa mbele l'école ba me pan muzinga ba kuna mais ba kuna munimuna ba pecha na kubasisa na hiki de metal samu baka na seta kusala ba petit ba natwa na mwanyi zo mos marke ai ba yok ba bizonkuna mena ba tu oh ni grand quartier me yok ba bizon o grand quartier ka yana na cha mambila ben metala na batata donc mume kuizia kana kutulo mambila nsol parce que moi fatigué il tuke na salamu pasi ba pia ba calculer ba ingénieur ba musubenza bia et kama ba kukuba banzozol que mi donc moi fatigué ni mona baka moi café tia et bete solo l'entête quoi et mi mbate dia moi gorgé et bete continuer du solo ya na mambia parce que mambia bete que big vea quoi mambia bete na beno yai tikinya tatu bete que solo ya una na mungutuba buzake mi que wa mungutuba et bete que tout moi ba mambia ngolo bakati samba ba ku retro mambia bete que na plus sauce plus onzawa. Donc, peut-être que maman, grand quartier, nous avons dit que nous avons dit Benzima veut qu'on a boutique avec la USK, Benzuma va couvrir avec la marque, la drapeau avec la USK, moi café avec nous, moi douter avec nous, hein. Mais nous qu'on appelle moi douleur avec nous, c'est à quoi? Mais nous qu'on appelle bon kilage avec nous, hein. C'est bon. Nous tout là, qui tient Toulou, nous tout le monde qui soulou na kati. Ben me pomper un embouteillage avec nous. Ah, il a commencé par rappeler maman bien complice. Ma tata, maman. Ça va tu vois avec nous. Bet que maman te former, ma tata, maman. Moralement, n'a pas été tout bet que former, n'a qui vous me bet que former. Marine Salah avec campus. Qui a ça n'a benoît. Un bet me ça campus ici, il y avait un campus 2 bêtes de salia ou bampanga bêtes vanana tchelima kuna pe bêtes kunti na lubomo quand l'ongo même l'école kuna ba calcul ngolo opération ngolo ba mathématique ngolo ya kukuba na ba chimie ya kukuba bêtes ban vrai formé bêtes media bambali pinda kuna na kati ya lubomo mamia dol ya lubomo mais peso tamba bêtes expliquer tamba pinda parfois il y a prima ngondo ya pas de l'école mais pas ni na lisuba fisa bakamara betu bana bakokoya betu za kumbu camarade après moi bagarre zola salam ensemble na manja vaquette même mes avons étudiants on va se manja vaquette vraiment quand c'est bon qui tient il y a mon kokoya kuda bon allez après bon va attention salama mais va calmer il suba fisa mu na ku calmer mandi bacha baini barana beta ko logo même l'école ya ngolo ya kukuba na mbanza libomo bazamandi. Donc, maman, il va moi, la tête moi, mandala,
metu dinal mosa metu dinal la kabit meka lo batata ba mama mambia ya me pasi sa mindele nyoso na kibulu kiba bana kuko mindele nge kuzafuna bet na jembe likekizungu o jembe kintwaji o jembe ngwisani bao nyos me basika imbi aba metalana yake la tsaka bet bagika ba bandi ba miyibi ba ni kusura kuna kufua ba mpangi sa mkro na quartier be ku basisma na kata di bulu ma wana kumwa di bulu ma wana kumwa ba mpangi. Donc les grands quartiers dans la boula petit à quartier en Cuba hein ba boanyo se mayuya ba ni kama na kimvuki ba bandi na ba mbulungule ba ya ba bandi kuna yiba bingwa me ba mpangi banyo sikuna una baka na kacha bakole na kacha mabakwa banyo so kum kintwaga kwa quartier e ba nzonzolo me kuzina tela bawa alma kutubia ya kuvana tranquille na tubaya na zobo mukona kubula petit nkuba sana kuyirikwa mambo na metu na bawo benye ke kuna zonza kilina mudvo ke kuikota kacha mambie yinge kuikota kacha mambie et puis un sos kutula banche bet na kacha situation en pasi et yanke ya mkubu mosi ina de big yanke ya mkubu mosi ina luzinga yanyo sabuna ya mkubi ini gro kati metul el metul ba na tela aya kuvanda tranquille aya kuvanda bamela ukuna bametu bono yange kilau meno kibobe ke mana kote abeche ke mfumi ya bola nini ya kote ke mana panga beche ro metuba oh yange ku jambo mo se mige kumila mena mayine ba kana tubo ba fo grand quartier me ba kana kanisa ti grand quartier yake ni mo avie mundibu ina ha imba kuna ku fondamingwe na bandi ya Sarkozy Nicolas na bandi ya Obama Barack. Pas penser que grand quartier ina yankele Bagbo Laurent Bagbo kudu ilba kuna ningis bisongo da minduk nei akacha lupanga Bagbo amekuwa basishani inba talisa soni vraiment bebe tani timembia na mama beto ilbi bokila mama bet Simon Bagbo men comprendre pas kanisti grand quartier yankele moi vieux bet ba sadamina bas kuna zenga itu na kwi bakalisti grand quartier que Lisuba que Pascal Lisuba inba kwenda kaba kuna nyingisi ngundu na mucha ba matura ba mekutura ni mfumu na kutatama na kufa avec Bakongo tu vois non pas que kubulia maintenant grand quartier bana pena ba pecheja que bana na Korea Zulina elle me tuba ti ah beni façonina mais ben point sim grand quartier munisiko kuiko na kacha bagarin quoi donc baza que petit à quartier petit à grand quartier ina il peut que vrai caïd il peut que la bible bingundo kukuba yangolo donc petite maison que ben sim grand quartier muko kuiko quoi y a rien à faire quoi munisina kacha bagarina muko kana kacha mais camarade avait ba hiyo bubi ametuba elle metu parce que mambo kumtongolo ba hiyo vandaka banitu bati oh non beni jilika jambi na njia ya kusolola na malembe na jambi ya politique ba hiyo bani PSVTT na wap position ba que jouer ballon elle quoi ba hiyo bani zonska bezo la bête que jouer 39 hein mutinke marqué ba bina coup de tête ba hiyo metu bezo la bête que buna la défense mutinke kuna kuanga ba mpangi ba double patte ça ba hiyo metu atala mutinke na mpema mingi na inke bula na milieu ya terrain ina inke kanga ballon ba hiyo wala te suit mais le mame kumngolo ba hiyo metu zone maisons bu bien mais ça n'est pas hier en maison ou bien de fait tout bien amini la Pompidou na muchaba ke banana jambi ya mbongo mais tout ba grand quartier mais kang banzili ya nyosu ya mbongo yana kwa sumja be magratanya lupanga papa ine mami na kila maba kwanga yani lente kisijame na mingwele et me kang nzila même nzila bizulu donc bambongo ya bao était boueti à vrai catch
yake saka bancha bakunda nsatu akompania bapanga babante tilama na kusos kulanda kaya ya quartier nota ma technique ya ba mahila banyos ok basa ba avec yoske le vunu mutindu député à wale à côté que bana mfuya ba mipelo hein nza côté mfuya ba mipelo que bana no bandi ndike kuza mfuna beta mbe yisu ya mundeli il banyos kila kata mamia ya banyos kila kata mamia aidike yambaka babajes bankari ampa mtatu mkulu mgaume sasu deni mature ben meza mfuya ba mipelo na bwali kutani ke banda no mutu parce que kuna mutu ke la kisa ba population na kati ya inzo ya bawu ina bat nyos ke banda ka ina tubaka assemblée député metubia bubia ya metubia na ndinga bana Italie metuba parce que ben kuna la na ba mam bekiti la na ba mam nyos to député metu na ba mutini ati oh meben mamindele ai na ki meben Europe ya kintwari ya Luvunu ya ntsungi ya matufi meben kana Luvunu ben kana una tourner pesa kizunguzungu na ba peuple abeno il est député que vraiment dia bezo oh Luvunu ben ya kukulia tina Zulu ben kana una pesa kizunguzungu na ba peuple abeno yake Luvunu ben metu ben mekanga mbongo ya tuna quartier bake ben metsalti ben metuti bawa bake fonsatu Luvunu abeno ben kana kuuna bungungu kwa watu wakoka bala riketiba bungu babiki egro député metuba bak ben kana frère Luvunu ben bacha kroya carte basaba mbonge yani nyostuni wana kata bainzo ya benya nene awa inke bumbaka ba mbongo donc yalme la kisbaya yalme kona nzila di boke kent di boke bakal na Zulu na isi yalme basisba mikana yalme la kisbao que atambongo mosi ya bwala ya groya quartier kel na kati ya ba banque ya beno que ben ke bumba balume ya beno emezo ko nyosi ni kaka Luvunu mais yalme tuil ba mutidi ban semo no ben me baka na groya quartier na bwala yani ni bancha betus ben metu na kati ya dibulu wow betul ka ni bancha bet mosi ben metu na kati ya dibulu ne wow samna iki il baga bokula energy bagaske kuban ko kula ntalu ke ban ko kula bancha beto nufuta ke ban pe ba compagnie ke ban ko kangama ya ke ban na complication ba bancha beto e ben ke sar ke ba peuple telama oni beto ta ban ko landa na ba jonga il est député va italien mais tu vas dire mais si ben tala bien tatine me vunve hein ana tu va ma télé ami tout le corps mami ambongina ba que bien parce que ba kubama déjà depuis 2014 na mami ba za ba mamba ni salam ben quoi ba tete il m'a mettu ni maintenant mazono ba me quiz dia kuna baba chango na bubandi abao amukituba ono babinzonzolo ya beno ina ya tele yinte ya bizizi na ya kuzonja inwa betme kanya na kata banto ya beto demeta me yake na kula kisiki yake na kula kisiki bake na kata dibulu bake na kujiama badi mutindo badi watu wana beto o kimpwanza ya nzonzolo kundima mambo ina mpangi na kusala ni wapi mutindo wengo kukanga babinzonzolo ya bampangi na babwali ya benwe kinga na kuna kisike diambu ikele benza la batatra bametubono et puis moi petina ke mfumo na beto yani mpe yani ke muncha bwali ya côté que mpanga bet keteka papa une salamu zingane na inza ya mvimba parce que petit que vous m'avez tawa yan tura même kizizi yan kuma kizizi ya ndombe yan kuma ndombe donc yina banaka net ku fing bet quoi et mambo nyoska na basa que yan ke pesa pe mbongo na ba bandi yin ke bana na bwala petit ya bakana kula nkuba donc na beta mambo kana kunyenga donc alors que betu zapti batata na mambo zapti babinzonzolo yike kuna salaka mambo ya propaganda ya babwanya bao ke mingi
Betital RFI que cela propagande hein kuna cela kuna zonga jambe ya bubote kaka ya bon ya Pompidou France 24 que cela bubote kaka ya bon ya Pompidou Betital la Sidia Kaiki même TV5 Monde que cela bu propagande kaka ya bon ya Pompidou c'est maintenant en bois le Canada Radio Canada hein que cela peut bubote propagande bubote ça me batia ya Canada et jambe ya politique Betital BBC que cela bubote ça me batia côté que voilà qui bobi qui pensait que Inzaya qui a na boile à Boris Johnson pour Betital là-bas Al Jazeera il n'a pas que cela propagande et à bubote ya bandibu ya babani ya bandibu Betital mais babinzonzolo ina bakavya kukanga na babwale sabe bakavya kukanga na babwale Bentala nambanza ya kibobia ikemfumu na ya lupangi ya kote ya mukele ya weya il va que Fox News que ça là propagande samna babatin que zola bandom ve on me comprend et mambia était kuzabana Bentala CNN que c'est la propagande, il y a un groupe de bandits, il y a un homme qui est en vimba. Vous me comprenez? Et bien, qui va kukanga. Mais ça, je me kanga. Ils ont zolo, il y a un grand quartier, bah ouais, petit awa. La zone, les, la banque de l'Europe, moi, Kentin, qui n'a pas imbi. Koyo. Je me retrouve comme secrétaire de l'Union européenne. Il y a un tuba avec mes kangs, banzonzo là-bas. Pékin qui va en avoir. Il va mettre ça le dictateur, il va nous passer pour loi. Il ne peut même pas que Messikou, il y a un kanga. Mais tu peux, mais il peut dire. Peut-être que Nantanga et Bim, tout que na Katia Singa Mundele. Mais tu vois toujours là, avec l'état toujours là. Donc, mambo kina kuma ni Kuba, ni kuna. Wa mutindu, ben commencer kanga, wa benzonzolo. Il y a un cette diambo, diambo, ikele, attends na maman. Maintenant, Bamboul, mfoume Bamboulboul. Il y a bois les vrais avec un fou, ouais. Mais ça, il y a un solo. Il y a tout qui a bois les mounou. Moutvelé, salbeti noir. Moutil que salbeti noir. Les Bamboulboul, les bétons à quête la vaca. Petit Gwanguna, avec Damien Vrem Kuba. Ou Bandia Nantoto. Ou tout le monde a poussière. Tout le monde foufou, ou l'amenet n'sak madeso, ou bankasa nagatia bankaba, ou ngul na mankondi, ou mbouata, vous comprenez? Et on a un risque pour gaillard, il faut y avoir un boulmoula. Elle m'a dit tout bien, on a katia bam aussi, on a katia moi sali à fiet. Il va faire un boulama beaucoup, hein? Et puis tu banzozo, il y a un mur à beto. Kuna na Facebook na leo ni kuwa yao. Mais c'est qui ce monde? Parce que bakana salama kile bakana kulola net mwana imbwa kena kulola kaka kana le mana kwa nkota kata lupango. Le grand quartier yan mosi. Hein? Yan me quiza, yan me vana zula chaise. Yan me zona bata télé ale ben mal ku filmer moun. Bata télé que na filmé yani. Les grands quartiers maison là-bas. Il y a que Kotawa. Que Boulen Vrem Kuba. La maison c'est clairement Yann aussi. Mais awa, bakana kulola kaka. Et qui bobina, il y a un fumé bao. Kevin na kuzwaka ngolo ki bakala, imba tuba ki bakala na kustuba bon. Muko fils wa mbulmula munu na kuinwa nisinge. Mais quand je fais ça, moi, je suis un bamboulboulou, net bamboulboulou et sassou, net bamboulboulou et maturé. Donc, on a dit que les gangsters, ah, béto. Mais en réalité, je ne sais pas si bas. Je ne sais pas si je sais pas si je sais maintenant. Donc, je suis un bandit, bamboulboulou et béni. Je suis un béto. Je suis un béto, je suis un béto, je suis un béto, je suis un béto. Je suis un bamboulboulou et Nzambi, il y a un Nzambi. Je ne sais pas si bamboulboulou l'armée céleste, même que Bamboulmoul est armée céleste.
ben ke ba bandi côté ni no kon mwangis no kon bebis e ga mo ma cheleka fe tubil ba ya ben wa ba tatra mam donc mfume wa mbulmbuli ya bau ya mfume ba ya mbulmbuli ya baya ya mbulmbuli ya Macron ya ba Germany metuba albe sal nzongo na ngola kukubuguna albe tubana ba mbulmbuli ya beto ya betke telawa betke kona na kon mwangisha mutke sakana betke bulen kuba kubania na ntoto mais bakana sunaka na ntama grand quartier qui a couvert tranquille dans le pangé mais elle a kudame petit ah ou même grand quartier ils ont fait que mwangisa mais elle me tulba mutindi elle mwangisa économie à betve mais que ben angoli elle me tulba kaka si nous qui m'avons fait ça kota donc puis ça me beno et que mwangisa ba kamia beno et que mwangisa ben yastu elle me tulba ya clairement elle me tulba ba mais non même fils moi il mboa ba kena kulola kuna hu taminve amekwenda ameleman muzingu na bwala bandibu kuna kutuba kuna yiba diamba kutuba kuna yiba diamba kuni sema meleni ve bamesha chale meta na utata meno grand quartier metumili ba oh mais olonge ngelola kuiza una vingilange singeke bakala kukuba bambulumwe ngeke kuba mais kuizi non meta na utata donc mambia yi yake na kumaka na dimension ya kaka avec un commandant d'initial. Bon, maintenant, ben metala, ben me la question machine moi si ben la tala qui s'y vient partout la signe modèle. Machine que la kutaka na ba tomabilo ya ba mulu na manima machine ba sonic CN. Compagnie CN est une compagnie awa, ba ya bukla Canadian National. Il y a que des investissements mingi ni ba banque ya Pompidou on dirait créé qu'à l'époque. Il y a des compagnies. Il y a que cela, Mumbungu, il y a Mbanja, Wally Mukele, il y a Mbanja côté avec elle. Mais, les usines Moutala déjà depuis Ntama, avant même Mouzinga et Banda. Moutala déjà. Donc, vous nous bénéficiez. Il y a que Babi, qu'on a bougé, même dans le temps où il n'a pas venu qu'on a boire Bandibu, machine, en gros, c'est parce qu'il y a que ma compagnie en ligne, il y a machine, qu'on a bougé la marchandise. Non, pas sans que nous qui nous avons na boire nous avez mais pas le coin de bas si pas ça pourquoi na muzinga nene inza ya tatu d'accord comme compliqué ba hiyo uye metuba fuyo ba hiyo ba mulumule ba metuba isigni kisibetke kwenda mambo ni mambo betke vend toujours la côté ya grand quartier. Donc, Mambia et Batata Mama, Yamekuma, Pesimbwa, Imba Kumanga, Yamekuma 6, Bekum 9 que comme 6, parce que Yake Mambia Pata, mais si ben Tala, non, surtout Yakana Salama, Sam Naiki, Nakukabula, Bakana Nsatu, Sam na gâteau Yaba. Gâteau ya bani wapina ni continue ya bet bandombe mambo nyonso ni continue ya bet bandombe ni na tala bambi kumne bilau côté ni côté sam na continue ya bet bandombe le tala batatrama moi petit quartier on utiliser la kiani ça me permet de il y a plus de l'ouvrir donc c'est ça le musique là-bas mais nous surtout là samu na bimvwama mataya ntalu ba wolo ba palata mulingina bake yokaina que basisa ba énergie samna yao et nous surtout il y a mingi que na continue ya betu bando samna yi voilà il y a grand quartier voilà il y a grand quartier il y a que dans ma tête dental moi c'est pas que beaucoup de titanium il y a que kimia ntalu na kati ya ba moteur ya ba mon bébé et nous allons tata
baki ya mwetu kika 90% ya yao na inza ya mvimba ni bao ke kupesaka ke kutekisaka yao na inza ya mvimba ya vanda bamimpepe ya bambulumbulu bamimpepe yinge salata mumbungu yangena mundu lelo kiko tukwenda ba motorina ba bitumutumina yake kukatika ni matadi ya ntalo yake katika na kulunja quartier. Donc si kulunja quartier kanga beneni hiribia mimpepe ve benutara watata ha. Donc grand ya quartier si vous t'entendez bien yani ke venan sate bimvwani ya bet mandombe bwale yani ke nene ha yani ke na pitloi ya kukuba yani ke na bangasi ya kukuba benutara watata mama yani ke ve mutindu babandi banti ya Pompidou kukuikila kaka na bimi ya betu ha benutara watata mama grand ya quartier V mtukuza kubulu betu ba Congo na kati ya bantoti ya beto grand ya quartier V muntu tulave tumutindu ba putu ba bola kesa ya kumalisa betu ba Congo mais non comprendre ba tata mama donc mukana sosa kutuba na ba Congo inga banana na mbazi ya vieux ya kibobi yake mfumi ya baye ba merci Gabon muke bukala ba merci Gabon bayin kuzaka bayina sasu deni maturel landaka mingi kimana Gabon ni banchi yai kuna bagwa na Gabon mais moske kuna mona zona na banyo parce que banchi mingi antima mia mingi kuna moske na kusalaka bansang muke na talaga na nzile yanga la tapa ba lunette ndombe kisali enda wa na bwali ya na bwali na kuna na katula bibobe ya mindel matufi bon il n'y a pas de ce métier hein? Mais même me comprendre il n'y a pas de ce métier hein mon message fait mais yes que ça salmoni noir na leur mosi en que ça somol même mon plus avec nous pucha nene ba lonka le kole ngolo ba metuti ba va ko ba mi mongi sinsao ni gani ke kuna alors comme ça ça même mikan ou bien metal mukande yani mituba ono bantonya bandomini keso kwenda na bwala petit ya quartier na kwenda nwana na nkumbwa bwala na nkumbya bwala ya petit ya quartier ba contacter inbox Facebook akena kupakulave mambo parce que bakana kutalaba CNN ba BBC ba France 24 bakana comprendre ni grand quartier ve mutu bingisa ba Congo na babwala betu saba konkina na Gabon et puis ba kukumba réfugié na mbazi ya Trump quoi. Mais nous comprenons ba tata ba betu so la balance na kacha ntoke bache misalto imbi bental ba mindele bacha Pompidou bakana kuikila kaka na betu bandombe na batocha betu majindo bao kumanisa samu na bwala petit ya quartier bakana kujilika mema babilongo ha ibaga bokila ba laboratoire biologique ba inzo ina baka ilika milongo na kujilika mangange la fin ila ne kun manis beto mukin bilongo umwa mvulmeno ka ba memwangisa batu skira fubake bantu fwa nek bantusu nek bandeke ni na bwala petit akata oni sala ni kun grand akata mezami sanga na milite beto na sose na kuyoka bizongo ni nyoso mingi kana ku comprendre mambi yayi yayi ke mambi ya puissance yayi ke mambi ya tata nzambi baki kuna sala ino no ba meso bambulule ba luche ko kubno ba be kana sala ba banzonzol no nzonka wale beto betia kukuba beti kuna mbongisi ko kisiki beti kwenda mais kuna kati mezo ben plus kota sama ba kana na kotuve sama za que yayi me ku mambi ya kaka donc bayin baka zonza ba nazi ba néo-nazi ba nazi banyoso bani kima Germany banyoso ya kubuma na mbazi Amerika ni bangi tela ko na tula ba pera bina politique partout lakini mutindina ni baka na tula ba tata kukuamisha mutindi ya ba mpase mutindi ya ba Macron ke ba naziste ba Sarkozy
beno tara watana makedika kina kuza makedika mekubasika bara nikuna betu la beno beno kulutsabe bantanga beno na ba media ya ba makedika kenina ba mambe te kuzazunza beno tara watana donc yina ba mulula me basika ba hino metu bati oh si ben kon kota betke kota matata yimba hino metu mara bancha Pakistan metuba berkwen kota betke kota mesela inke babuan kana badima kukuba mesela watazama bacha Iran metub meza ke bacha Iran pem kuja kima kukubine benza bia ingeta baki susu nita wale ba ya luvuna ba yuda hivi baza déjà que ba imba zoya samneki petia ya grand quartier ndio wana mbwa ya Korea Nord ina filisa babanchi yani kuna anganga yeye na kwen salki mina babanchi ba na bamdiba Iran bemeta donc mambu dokuma ngepesi mbwa kumanga donc partenaire basasu mamature Garen kumenen Ouattara Draman Alassane Macky Sall pake na kutekitaka samuti inza kena kushifte yeye mambo tsonomaka na mambo ya nzambi yake mambo ya nzanji inba mipele ya luvunu ya mbanza na bwala bakuna vumba mambo yake mambo makelika unataka inza kena kubalukaka 9 comme 6 6 comme 9 donc benza que non va raison moi c'était qu'on est là na mambia yake mambia kukuba yake mambia ya bia mayela ya bia kukuba na ba raison avec ba mulme kukuba baza que si muzingane ni salama bandom nyostu que kon kota na côté à grand quartier. Donc, baza que bandom que vremi boulou na kunwani mambe minduki il avait commandé bandom que qui m'avait tué donc pas me kumuna boma pas me zake imbia avec ça na banki ai mais si ba ku côte na grand quartier abeto imeni donc batata wa mama gana baka mnazona ba kabajia ba simu zingane salama bibulu ni baka bukala bibulu parce que baka kufua avec des bibulu ni kuiza ba ku côté le quartier mais abeto imeni mais no ben va na place ya mundumbina bevanda ba mvulmi na kacha mpasi inba mindelga mna tirisabet ku kwamisa me kuskuzwa bueso ya kudame mundial vrai coup de tête comprendre donc mambiai yamu compliqué et bandom mi ini mbanga mnetuluka betkina kutalaba mambiai me andire que na bola ben kuna ba bola ben kuna bantweni kena kuvingila kaka mwa moyen bazona ba ben puiser mais pas besoin que bantweni na ametu kibani kwa kuna côté à grand quartier donc il y a que va me passer la béton mais on peut imaginer bet bandom na kacha boale ai na kukutu luawa mais comprendre watata mama mambi ai yamekuma yakupesi mbwa kumwa kumanga ngena munu mukongo kutatamana kuvanda mesa kufunguka kutatamana kunwani bancha beto bayenke banana boale mputu tatamana kuna sumbama maji ya kutula na inzo sambezave mbaske kumkawa mutindu beniki bana batomabilu kuzimamba kutula mwa mafuta ndombe na kati ya tomabilu wange fungusa yao sambezave mbaske salamiki mambi yamekuma kukuba les grands quartiers metu que yanke manis mambi ay mbal mosi meno an metu na bayimbwa
ngelenzo nange kuna ya bwala yange na kati ya mwa classe yange na babanchi yange ti bamulumulu yange ya kukuba mungu na vinga yange na terrain puis kote na kati ya lupangi ya mundu nikunu beti na vinga bao me bazaba tina mbali yae yake lutuve baza ke inzake na kubalu kaka nikunu beti na zona bamboshi inzake na kubalu kaka beti na kati ya mambi yae parce que bacha politique me le man diambo bacha politique me kondwa kujilika diambo yake na mkini le politique le nawe kujilika diambo ni bima kukubuke baskaka yukubeza tubana bamboshi na diambo ya politique na bacha Pompidou ben baske ben kati ba tota ba Congo tranquillement beno kolere ya mundombe na zule ya mundele inba mundele me kujiba kufa mundombe kana kuzana kutula uzitu na kati ya bwala ya mundele mundombe na shikote na jombele ebe kabron yake bana bitil na bitulu berke ta bitili na mundele kele man kudira mundele ko comprendre que ndombe bana mucha kusakanve beno ben kanisa mukongo ilme bana kati ya mpasi ilme me yiba ilme fo babanya beto ilme na kunda beta moyo kutulbet na kati ya bisengo kudiamisi na kati ya maza na nzaja nene na bukula nzaja ya Kongo ina ilme gena yukaba banya beto na kati ya mfinda kama minduka tia ilme gena kuzenga ba inchi ya beto kutaka ba malala ba malombo ba inchi ya beto ya bansafu ba inchi ya beto ya mankondi benga kusenga ba inchi ya beto kuja bangashi imete lamba muamba beto na makwala na musoso muamba imete lalanga na ngai imbeto beto bukula kinkulu muamba benga no kwanga ba inchi ya beto benge kuta banana benga yoka ba bilanga beto ibule beto benge kufa benge kuyiba ba inzo beto benge kuyoka ba mame beto ben bambosi bacha zulu kana kusala bifu ya imbi ku force kusala buketa mubakala imba zolve kufwa bao kutuna ba inchi na nzutu bao safurlai comme disent les West Africains. Imaginez ben bambosi ben na bakaba lupanga beto tekisi bantoto beto bacha isi ya nzenza yiba imfwami ya beto ben me put baba net ba iki net bi bulu baba meno kuna bikaba kili kina banzila ben we imaginer les beto que puil beno baba que le mukil beno mais muno mukawle mukil beno be inza kena kubalukaka mambo ya kukuba kena kukuizaka misiki ya bakongo ke kusalama tata nzambi ke kupesi beto luve na kukatula bimi ya salete na banzila ika tata nzambi kusimba inza kubumba banya bandomu nyoso kena bwali na ina petia kate tena kukanga nzila petia kate kisosi kuyoku bao ika tata nzambi bumba abetu bakongo antata wana ufungu betu banzila atona ngulu abote bika nzambi salisa kaka na lungu kwiza abu pia